Lakhipur Online Putoksaba Agas Kitang Ama Thangzen Mit Ki Khomjinba Pao Tabirase Ahanbada Maroi Pao Sanamahi Sports Academy Khoirela Silangtuna Sepak Takraw Summer Coaching Camp Mai Pakna Loisin Kre Jiribam the Special Intensive Revision SIR gi hearing mapung phana pangthokre DC na miyambu thagat papongdokre Silchar Medical College Hospital da gari parking gi wahodagi ambulance driver ani thangna thinabagi thodokta ama phibam thina sokle Pradhan Mantri Narendra Modi gi Facebook ki post ama lokthok lubadu gi matangda Meta gi global timbu kendra na kaukre China Tibet amasung Nepal da ngarang mathang yuar hakre Jiribam da chathariba sub junior futsal tournament ta Sonapur GPSA amadi CKCA final changkre amasung Commonwealth Games ki boxing da Manipur gi Mandengbam Jadumani final da khong thangjen kre final match asi ngasi nungtil pangthok lagani Haujik mapungoi papau tabirase Sanamai Sports Academy Khoirela Silangtuna Haukiba July gitang amadagi hongdokkiba Sepak Takraw Summer Coaching Camp ngarang July gitang 38 da mapung phan loisinkhre Tha machumna chathakiba camp asida E Sunil amadi Padmini Singhana Sepak Takraw gi sanaroi singbu lamjing lamtak pikhi masigi mathakta Academy asigi advisor TA Sasinandan Office Bearer Singh M Rajmani General Secretary Olakhi Kanta Bikramjit TA Surajit Ashok Kumar Punima amadi Rajesh na chingbana honna biduna campus mapung phana pangthok pangamki hairiba summer coaching campus da punna sanaroi humbutara romna saruk yakhe haina pawasina makha tarakle Forty Assembly Constituency Jiribam da chatakiba Special Intensive Revision SIR gi sarukama oina July gitang ani dagi July gitang 18 phauba hearing mathang chathakre masa lakpa ngamauda sing ani suba tanja phauba piduna Election Commission of India ECI gi guideline matungina mapung phana pangthokre masigi damak Jiribam gi miyam CSO NGO amadi electoral singbu district election officers oiriba DC Arbin Hanglem IAS nang arang Jiribam gi DC office ta pangthoki ba paumi singa unaba amada phongdokre mahakna makhata na haikibada Election Commission of India na appoint toba election role observer oina hana Jiribam da suleram laba Robert Ketrimayum IAS na ahanba oina August kitang anida Jiribam da laktuna SIR gi thabak thoram sing hakthengna na jengsin gadori masida sunatana kanagumba electors singna form 6 7 amasung 8 asi August kitang mari phawba thajinba yagani hainasu mahakna makhata na phongdokhe pawgi mifamatuda iaro laisram tarajit singh amadi prasanta ahong sangban na chingba saruk yakhe SIR sigi part ama oina akhoi Jiribam district ta laiba khoigi ERO concern ERO na khoigi board level ERO ga ko assistant electoral registration officer and the election officials board level officer gi supervisor mayam amadi board level officer singa loina na khoina hearing mathang manaw naina chathagare no mapping cases ko khoigi district headquarter DC office ta hearing si khoina 22nd July 2026 tagi hauraga 29 July 2026 ta conclude togi hearing sida masa lakpa ngamgidaba singdu akoina Election Commission of India gi guideline gi matungina second chance sama piraga no mapping case mapung manaw namat naina mapung phana pangthokpa ngamjaki masigi damakta Jiribam da lebiriba praja mayam electors mayam adegi civil society organization club adegi BLO sing ko mayam hanan thagaba phonok sari loina na huji Manipur chathariba SIR sigi part amoina khoigi discrepancy cases haidana ko elector sida self progeny gi mapping cases akoi yam thun hauragani notices thaba akoi printing notices printed over notices si akoi CO office tagi phangle hairaga akoina BLO gi khuthang da kusanaragani aduga akoina sida kana gumba any concern grievance leibe applicant amana ERO amadi ERO singda akoi Election Commission of India na list of indicative haidana 12 documents plus one extra SIR extract yauraga ko
मसीगुम्बसे पाइबिरगा माई तो फंड डॉक्यूमेंट सिंग फर्निश तौबिबा यागनी सेकेंडली अइन हाइजनिंग बसी डिस्ट्रिक्ट असिगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर हाइदना अपॉइंट तौबिरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना अखोगी हाना डिस्ट्रिक्ट सिदा लेबिरंबा सर रॉबर्ट सिंह खेत्रिमियुम IAS कमिश्नर कम सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर महाकी अहानबा फर्स्ट विजिट 2 August 2026 लाकनी अदुगा डिस्ट्रिक्ट असिदा चथरिबा SIR एक्टिविटीज यंगसिनगनी लोइनना हाइरिबा नुमिचिदा इलेक्शन स्टाफ सिंगा उनरगा यंगसिनबा खतनतना डिस्ट्रिक्ट असिदा लेबिरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी रिप्रेजेंटेटिव सिंगसु उनबगी अखोई तंजाम थमजरी अखोई चथरिबा SIR सिगी पार्ट अमो ओइना हुजि हुजि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन से आई अमदंग निंगसिंग जगे प्रजा मयामदा 4 August 2026 नि हाइरिबा फॉर कनोसिदा प्रजा सिंगना फॉर्म 678 थाजिलक यागनी लोइनना हुजि हुजि एस ऑन डेटा फॉर्म 678 प्रोसेस है नंबर से कितंग बेरी लेगनी को कई नोना थाजन हाइबसे कोई सथरिबा प्रोसेस होइबनिना टोटल सी 1930 नि अदुगा मखा तारकपदा प्रजा सिंगदा इन हाइजनिंग बदी हुजि SIR की पार्ट अमु ओइना अखोई ममांगदसु हजन हजन हाइजगरे schedule for the remaining activities of the SIR से करी schedule लगी हाई तारकदी फाइदगी मरु ओइना firstly the periods of filing claims and objections है दहान की जुलाई की डेट 5 तक होबदु August की डेट 4 बक चथगनी 4 द कंक्लूड तोगनी को अदुना कनागुबा एनी इलेक्टर एलिजिबल और इलेक्टर अमना को सी मोय थाजलप यागनी अदुगा हुजि अखोई हुजि चथरिबा नोटिसेस कोई डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है नोटिस थारगा कोई हियरिंग तौबगी प्रोसेस बेलोना फिल्ड की चे चांग खोंगतपसे प्रोसेस की मतुंग इनको मसी सितंबर की डेट 2 फावो तौबनी लोइनना मसी पुनमक्सी लोरे हाइरब कांदा पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल हाइदना कोई 0609 2026 सितंबर की डेट 6 ता फोंगनी को मणिपुर बुंबगी होइना लोइनना ngarang matada akoi ERO gi level da ERO amadi election staff ko loinana district asingi headquarter complex da akoi post draft activities of SIR ga mari leinana akoi list of claim and objection haidana documents is hemaga form 9 10 11 11A 11B si akoi political party singda kusam nagare aduga akoi SIR gi tawriba post draft activities gi mamutana gyan taminare hairaga akoi SIR si yamna transparent or exercise tom no bidong ta mayam kuthang da akoi ngasi press briefing se pijabi mayam bu hana hana thagat phondok cheri thank you Silchar Medical College Hospital da gari parking amari lenana ambulance driver ani khanarak bagi thodok amada driver ama thangna sokle Paugi likhun matung ina hospital manungda makhoi gi gari parking mafam gi matangda ambulance driver ani khanarakpada driver ani thangna thinabagi thodokta driver ama phibam thina sokle aduga security guard kharasu asoka panangki haire Pradhan Mantri Narendra Modi ki Facebook post ama matam kharagi oina lauthokluba dugi matangda kendrana Meta gi global team amabu kaukre Pawasi gi matungina algorithm gi khenaba content moderation tobagi mong matomasung miyam gi aiphana bangak senbada makhoi gi thodang gi matangda official singna company asida wahang hanglagani pawgi likhun asina hai meta platform gi mihut sing asi mathang gi cheyol gi mayai chalakpada bharat ta lakpa yana leiri team asi parliamentary panel amagi mamangda su puthokani hairi sarkar gi official singna meta gi algorithm karamna thabak tawri content moderation da algorithm gi kari khena balaiba amasung platform asina miyam gi aiphana na bangak sen bagi thodang asi karamna ngak ni haibedu gi matangda kupna khangana ba hairagani thodog asi hauki bachayol da pradhan mantri na paper leak oiki ba thodog adu gi matangda akan ba thabak lokhat kani haina phongdok ki ba Facebook post ama matam kharagi oina platform adu dagi lauthok luba adu gi matangda kendrana meta gi senior executive amabu kaunana ba phirep lauki bagi matangda thoklakpani meta na thodog asi technical glitch amadagi thokpani haina phongdok lebasu electronics amasung information technology ministry na wafam adugi matangda pendaba phongdokhi China Tibet amasung Nepal gi tongan mafam singdang arang ayuk tagi hauraga mathang yuar hakre National Center for Seismology na thadorok papaw magi matungina khwaidagi kanba oina China da Richter scale magnitude 3.5 gi changda oikhi aduga masigi mamangda ayuk
टिबेट मैग्नीट्यूड 3.2 की चांग जुआर हाकी मतुंगदा मुक नेपाल दा मैग्नीट्यूड 3.3 की चांग जुआर हाकी हाइरे थौदोक असिना मरम ओइरगा अमांग अता नत्रगा मिसिमिना थोकपगी पाउदे लेते All Jiribam Sports Association AJS na sinduna Jiribam Higher Secondary School ki sanabungda team tarana saruk jatuna sanariba ahum suba KH Arabjan Begum Memorial Sub Junior Boys Under 15 Futsal Football Tournament lisingani ka kuntaruki ngarang sanakiba aroba semi final ki ahanba match ta Sonapur GPS na NFC bu goal mari suno da maithiba piduna Sonapur GPS se final da khongthang jinkhre aduga ani suba match ta CKCA na KMYC bu goal taret ani da maithiba piduna CKCA final da changkhre lagliba August ki tang ahum nungthil gi pung ahum makhai ta ba matamda tournament asigi final match CKCA amasung Sonapur GPS se gi marakta sanarakani Scotland की ग्लासगो दा चथरिबा Commonwealth Games दा मणिपुर की बॉक्सर मानदेंगबम जादुमनीना ngarang pangthokhiba किलोग्राम 55 कांगलुप की सेमीफाइनल दा नामीबिया की बॉक्सर मुटाकेला हाउसेपु माइथी हंदुना जादुमनी फाइनल चंखरे फाइनल दा जादुमनीना ऑस्ट्रेलिया की जे डिक्सन गा सनागी मेडल की दमक ngasi sanaragani फाइनल मैच असि ngasi अगस्त की तांगमा नुंथिल की पुंग 3:35 दा ग्लासगो की स्कॉटिश इवेंट कैंपस दा sanaragani पनबयाई हौजिक फावबदा भारतना सनागी मेडल मंगा लुपा की मेडल तरा अमदि सेंजेंगी मरी गा लोइना पुन्ना मेडल तरा मापन फंगदुना मेडल टेलीदा 9 सुबो पोजीशन दा लेरी खांगन जबामा डॉक्टर मामोनी राइसुम गोस्वामी की पुंसीवारी दे युमफम ओइबा इबा लोइसिन किद्रबा पुंसीवारी अमसुंग पुंसीवारी की अनोबलमाय हाइना मणिपुरी लोलदा हंदोक्तुना फोंगले मालेम दा ममिंग लेरबी थौना फबी आईबी असिना युम पानबगी चाही अमतंग फारकपदा लुखरा ओइहौरदुना फंकीबा थमोइगे चाइना खोल कयाबो इकाइबा अकीबा मति आरोपा मत थमदना इखिबा माकी पुंसीवारी सिंबो आईबी अनिता निंगोम्बमना मणिपुरी दा हंदोक्तुना फोंगले साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड मणिपुर स्टेट कला अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड अमसुंग मणिपुरी साहित्य परिषद असम त्रिपुरा अमसुंग मणिपुर की साहित्य संस्था कयाना ट्रांसलेशन अवार्ड पीख्रबा लारिक असिबो फंगबिनिंगबसिंगना KH ब्यूटी निंगोम्बम की मोबाइल नंबर 9972567206 नंबर असिदा पाव फावबिनबा खंगहंजरी अदुगा अनिता निंगोम्बम की अतोप लारिक सिंह चिंगना आइगी पंथौ तमना आइगी पलेम मीना मी की दमक नीलकंठी ब्रजा आकाशी गंगा पामजदे अमसुंग दूर दिगोंतोटना सिंगबा लारिक सिंगसु लेरी खांगन जबामा हेल्थ केयर की सेक्टर दा माय पाकना कैरियर सेंबिनिंगबसिंगना GD गोयंका हेल्थ केयर एकेडमी सिलचरना नुंगाइरबा पाव अमा पुदुना लाक्सरी एकेडमी असिना मंगलेतन यूनिवर्सिटी अमसुंग माधवी स्किल यूनिवर्सिटी की मखादा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी OTT डायलिसिस टेक्नोलॉजी DT रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी RT अमसुंग अतई हेल्थ केयर कोर्सिंग दा डिप्लोमा अमसुंग ग्रेजुएशन प्रोग्राम की खुदोंसाबा पीरी कोर्स पुमनमक असि UGC ने अप्रूव तौरबा ngaktani नीट क्लियर तौबा ngamhawdaba mahiroi-singnasu हेल्थ केयर सेक्टर सिंगदा चंगदुना माइपाकपा कैरियर अमा संगबत्पगी खुदोंसाबा पीरी मफम असिदा mahiroi-singda प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप की खुदोंसाबा अमसुंग ममिंग लेरबा इंडस्ट्री पार्टनर सिंगी खुथांगदा प्लेसमेंट की सपोर्ट फंगनगनी स्ट्रीम अमा हेक्टदगी क्लास 12 पास तौरबा mahiroi-singnasu अप्लाई तौबगी खुदोंसाबा पीरी एडमिशन लौबिनिंगबसिंगना GD गोयंका हेल्थ केयर एकेडमी सिलचर सोनाई रोड नागातिला पॉइंट SN स्विमिंग क्लब की मनाक्ता ngasimak lengsinbiragu natraga मोबाइल नंबर 6001815086 natraga 60025777 440 नंबर असिदा पाव फावबिरकनबा खंगहंजरी
Lakhipur Online Channel asibu yengbiribasingna paw asibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidribasingna subscribe tawbiu. Aroibada maruoiba paw amukhanna Sanamahi Sports Academy khoirela silangtuna sepak takraw summer coaching camp mai pakna loisinkhre. Jiribamde Special Intensive Revision SIR gi hearing mapung phana pangthokre DC na miyambu thagatba phongdokre. Silchar Medical College Hospital da gari parking gi wahodagi ambulance driver ani thangna thinabagi thodokta ama phibam thina sokle. Pradhanmantri Narendra Modi gi Facebook ki post ama lauthokluba dugi matangda Meta gi global teambu kendra na kaukre. China, Tibet amasung Nepal da ngarang mathang yuar hakre. Jiribam da chathariba sub-junior futsal tournament ta Sonapur GPSA amadi CKCA final changkhre amasung Commonwealth Games ki boxing da Manipur gi Mandengbam Jadumani final da khongthangjenkhre. Final match asi ngasi nungtil pangthoklagani. Lakhipur Online YouTube channel gi paw sanduk chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.